Ega twe twabyutse duhuriye dusanga umuntu agaramye hano bamutemye baciye izosi gutya bamutema amaboko yose bamutema n'intoki n'amaguru hose ntago bayakuyeho bagiye batema bamwisha urubozo rwose ni urupfu rwababaje abantu benshi. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Rubona habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukecuru w'imyaka 64 y'amavuko yishwe urupfu rubi cyane dore ko abamwishe bamukase izosi bakamukata n'amaguru n'amaboko ariko ntibabikuraho. Abaturage bavuga yuko uyu mukecuru yapfuye urupfu rubi cyane ukekwaho kino cyaha ngo ni umuhungu wiwe wahoraga avuga yuko azica nyina umubyara amuziza imitungo ya se, aho umubyeyi yanze kugabanira uno mwana bitewe nuko ari ikirara naho yamuhaye yabanje kwagurisha afata umwanzuro yuko uyu mwana atazamuha isambu kugira ngo ayigurishe. Rero uyu mwana w'umuhungu ngo bamufunguraga akongera akagaruka agakora ibyaha ndetse akavuga yuko azanica nyina. Ibi ngibi rero byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bavuga yuko uyu mwana naboneka kugeza izi saha nawe bamwice nk'uko yishe nyina umubyara. Umurambo wese twawusanze hanyine aho ureba ahangaha bahinze itaka. Ngenza kuzana sanza aryamye ahangaha ariho bamwiciye nyine bamutemye ijosi kuboko gutya baragutema. Urabona mu muryango hariya inzu ukuntu bayiroboye bajyamo imbere, shora ko yasohotsemo hariya yagera ahangaha agasanga bamugoteye ahangaha akaba ariho bamwica kuko niho yararyamye agaramye ahangaha. Umuvu wari watembye amaraso ahangaha. Abaturage bari mu gahinda n'amarira nk'uko bigaragarira buri wese. Biragaragara yuko uyu mukecuru yishwe n'abantu benshi bitewe n'ahantu yiciwe. Nk'uko mubireba kuri kamera zanyu murabona yuko inzu yiwe bayipfumuye bakayikoramo umuryango. Uyu mukecuru yasohokeye mu muryango nibwo bahise bamufata bahita bamwica. Bavuga yuko abaturage bavuga yuko umuntu umwe atakwica uno mukecuru w'imyaka 64 kubera ko umukecuru yari afite imbaraga nago umuntu umwe yari kumwivugana. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko bamwishe urupfu rubi cyane bakomeza no gukeka umuhungu wiwe bapfaga imitungo dore ko yari yaranze kumuha imitungo. Abaturage bari mu gahinda n'amarira. Ubugenzacyaha bukihagera bwahise bukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera w'imyaka 64 y'amavuko. Ni mu gihe umurambo we bawujyanye ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Ubugenzacyaha bwabwiye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bajye bakumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Abaturage bavuga yuko ibi ngibi byabarijije kandi bikabatera agahinda. Abandi bavuga yuko uyu mwana wakoze bino bamufate bamufunge cyangwa bamwice kubera ko umuntu utinyuka kwica nyina wamwonyeje amezi 9 nta wundi muntu atakwica nagaruka mwikaritse kubera amakuru abaturage batanze bavuga yuko nabo azabica. Ubugenzacyaha bwahumurije abaturage buvuga yuko nta kintu azabatwara ahubwo bamushakishe paka bamubonye bamute muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kuba yishe nyina umubyara. Ku bufatanye n'inzego z'umutekano n'inzego za polisi n'inzego za RIB uyu musore yaje gufatwa atabwa muri yombi mu gihe akurikiranweho icyaha cyo kuba yishe nyina umubyara. Ariko uyu musore avuga yuko atigeze yica nyina umubyara ndetse ibyo ngibyo byabaye atanahari. Avuga yuko uyu murenge atigeze awugarukamo ndetse yahungiye kure ubwo nyina yamwimaga imitungo akamutererana akamugira ikinyendaro dore ko papa we yitabye Imana. Rero yabanaga na nyina ubwo yamwakaga imitungo akayimwima kugira ngo nawe abe umugabo yubake ashake umugore. Gusa uyu musore ibingibi yireguje ubugenzacyaha ntabwo bwigize bubyemera. Ubugenzacyaha buri gukoresha ibimenyetso ndetse bukanamubaza ibibazo bikurikira: mama wawe mwapfaga iki? Ese wavuze ko uzamwica? Avuga yuko abaturage bamubeshyira atigize avuga yuko azamwica. Umuturage avuga yuko we yahoraga ahigira nyina yuko azamwica. Abaturage babaye 15 batanga ubuhamya bwemeza yuko uyu musore yavuze yuko azica nyina umubyara. Uyu musore rero abihakana ashingiye ko nta record bafite ndetse nta n'amajwi bafite bamufashe avuga yuko azica nyina. Ingingo imurengera no kuvuga ngo bazane ibimenyetso bifatika. RIB yavuze yuko abaturage 15 ari ibimenyetso simusiga bishobora gutuma atabwa muri yombi ndetse agakurikiranwaho icyaha cyo kwica nyina umubyara. Iki cyaha kiguhamye ushaka gukatirwa igifungo cya burundu, kwinyoroshya cyaha cyangwa kukorohereza ashaka kugukatira nk'imyaka nka 40 cyangwa 50 ndetse ishaka kwiyongera nabwo ikagera ku gifungo cya burundu bitewe n'ibyo yakoze byo kwica nyina akamwica urupfu rubi cyane. Bamubajije nimba hari abandi bafatanyije yica nyina avuga yuko ibi ngibi atabizi nta makuru na makeya abifiteho ahubwo yibaza impamvu ari ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ni mu gihe umurambo uri gukorerwa isuzuma hano ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo bamenye cyangwa hamenyekane icyambu.